салом тамошобинони иззатманд. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро тариқи телевизиони тоҷикистон манзури шумо мегардонем. дар студия бо шумо ман Нусратулло Маҳмадзода. ин лаҳза имкон доред вобаста ба фаъолият ва дастоварду натиҷаҳои хизматии мақомоти корҳои дохилӣ дар ҳафтаи сипаришуда барои худ маълумот пайдо намоед. боздошти як нафар зан барои паҳн кардани бемориҳои сирояткунанда. мусодираи 57 килограмм воситаи нашадор нашаҷалоби трансмилӣ боздошт гардид. дузди ҳарҷогард ғофилгир шуд. тасарруфи пул ва дигар молу ашё аз дохили воситаҳои нақлиёт. ман дар ноҳияи исмоили сомонӣ 7 мошинеро задам. баъдан баъди онҷо дар синдод 1-4 мошини дигарро задам, чизҳояшонро тасарруф намуда барега рафтаму дар онҷо 5 ҳолати ҷиноятӣ кардам. дар онҷо 5 мошинро кишодаму чизҳояшонро тасарруф намудем. шарҳин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. яке аз ҷиноятҳои басо ташвишоваре ки бевосита дар заминаи содир шудани он саломатии омма осеби ҷиддӣ мебинад ва манбаи сармоягузории дигар шаклҳои ҷиноятҳои махсусан вазнин аз қабили терроризми экстремизм ва гардиши ғайриқонунии силоҳ аст, ин муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашадор аст. такрор намудани одати бад ва ба худ хулосаи зарурӣ набаровардан 3 нафар нашаҷалобро бори дигар назди қонун сархаму дастбаста гардонид. шарҳи ин ҷиноят дар гузориши навбатӣ. дар натиҷаи коркардҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе боз як ҳалқаи ҷиноятии қочоқчиёни воситаи нашадор ошкору муайян ва дастгир карда шуданд. роҳбари гурӯҳи ҷиноятиро Шаҳрванд Шарипов Баҳриддин Сафаралиевич, соли таваллудаш 1981, истиқоматкунандаи шаҳри Кӯлоб, ки қаблан бо ҳамин ҷурм суд шудааст, бар уҳда дошта воситаҳои нашадорро дастрас ва тариқи дигар ҳаммаслаконаш паҳн месохтааст. Я рафиқамро занг задам, гуфтам ки бо ман намехел чизои мухаддир дар кор. баъд ба ман гуфт ки ба шаҳри Кӯлоб биё, ман мегирам метиҳам чизоро. ман хиста рафтам, маро ӯ 5 кило маводи мухаддир дод. ахиран зимни коркардҳои оперативӣ нахуст ҳамчун гумонбар барои муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор Шаҳрванд Давлатов Акмал Акрам Ҷонович, соли таваллудаш 1984, сокини ноҳияи шаҳри Туси вилояти Хатлон дастгир карда шуд. зимни аз назаргузаронии воситаи нақлиёти номбурда тамғаи Opel Astra рақамҳои қайди давлатия 6464 AT07 аз дохили қисми пеши воситаи нақлиёти номбурда як баста воситаи нашадори нави ҳашиш ки 1 килограммро ташкил медиҳад дарёфту мусодира карда шуд. баъд як таёнҳоро гирифта оварда дар шаҳри Душанбе ба Акмал ном рафиқам додам. маро дар пеши железни дорожни дастгир кардам. ман Баҳриддин гуфтани бародар буд, занг зад ки биёам авқали чиз дорум бигир, барои мақсад мефурӯшӣ. ман гуфтам бурдани будам ки маро дастгир кардам. дар идомаи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаммаслаки дигари ин гурӯҳи ҷиноятӣ Шаҳрванд Шарипов Далер Файзиддинович, соли таваллудаш 1986, сокини ноҳияи Темурмалик, ки қаблан 3 маротиба суд шудааст, дастгир карда шуд. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда дар ҳаҷми 4 килограмму 482 грамм воситаи нашадори нави ҳашиш дарёфту мусодира карда шуд. муталиаро гирифта ба хонаи худ мобурдам. аз он ҷо ба ӯ 4 кило маводи мухаддир додам ки моро гуфтам ба ивази 15000 сомонӣ. дар шаҳри Кӯлоб 4 кило ҳамун кашишро гирифтам, овардам ба шаҳр. вобаста ба ин айни замон нисбати гумонбаршавандагон тибқи талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر خوجند ولایت سوغد نیز قدمی استوار در سمت مصادره وسطایی نشه‌دار را گذاشته یک حالت نشه‌جلابی را پیشگیری و 57 کیلوگرم وسطه نشه‌دار را مصادره نمودند. майори милитсия акбар шарифи оиди мусодираи миқдори махсусан калони ин бори марговар гузориш таҳия кардааст. гумонбаршуда абзалов жанибек қуббатбекович соли таваллудаш 1992 зодаи ноҳияи мурғоби ҷумҳурии тоҷикистон истиқоматкунандаи шаҳри оши ҷумҳурии қирғизистон бо роҳнамоии шарикони ҷиноятиаш аз ҷумҳурии ҳамсоя ба тоҷикистон омада бояд 56 килою 935 грамм воситаи нашадори намуди ҳашишро ба ҳамсоя кишвар интиқол медод. ин миқдор воситаи нашадор ки дар махфигоҳе дар ҳудуди ноҳияи фархор пинҳон карда мешуд, тариқи алоқаи интернетӣ ва таъин намудани суроғаи нигаҳдорӣ пайдо ва ба шаҳри Хуҷанд дастрас карда шуд, то ин ки минбаъд ба хориҷа интиқол ёбад. маълумоти мазкур замони дастраси милитсияи шаҳри Хуҷанд қарор гирифт ки гурӯҳи трансмиллии Нашаҷаллоб шахси дастраскунандаро меҷуст. бо корбарӣ аз рӯи методҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд муваффақ шуданд нақшаи Нашаҷаллобиро барҳам зада ба хатсайри байналмилалии Нашаҷаллобӣ монеа эҷод намоянд, ки ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун минтақаи транзитӣ истифода мебурд. Мен Ош шаарынан мынау ҳеликада жүкті алып кеткелі келген элем. ман маҳз барои бурдани воситаи нашадор ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадам. ин ташаббус бо ҳидояти ҳаммаслаконам сурат гирифт, аммо маро милитсияи тоҷик дастгир намуд. агар корам омад мекард, бар ивази ин хизматрасонӣ $10,000 мегирифтам. Тажикстандан жүкті алып, қайра Ош шаарына Қырғызстанға апарып беришим керек эле. Апарып берген ақыма $10,000 бермекчи болгон. дар аввал кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд ҷои таъин намудаи гурӯҳи трансмиллиро муайян намуда мухаддароти пинҳон кардашударо дарёфт карданд. омадани шахси интиқолдиҳанда ба истилоҳ перевозчик дер давом накард, ки бояд аз минтақаи Суғд 56 килою 935 грамм воситаи нашадорро қабул намуда ба ҷумҳурии ҳамсоя мегузаронид. ин вазифаро гумонбаршуда Жанибек Абзалов ба уҳда дошт, ки ба дасти милитсия афтод. оғози парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 200 қисми 4 оқибати ин кирдори ба ҷомеа хавфнок мебошад. سه نفر گمانبران جنایتی دزدی که در شهر دوشنبه مکانی صادر کردن جنایت انتخاب نموده بودند به دست میلیسیا افتادند. نقلات در صحن بینا گذاشته شده هدف گمانبران تصرفکار قرار گرفتند. بازداشت‌شده ها مراتبه دوم است که با جرم صادر کردن جنایت و جوابگری جنایتی جلب کرده میشوند. این جوانان راهگم زده این نوبت نیز در صادر نمودن زیاده از 10 لحظه جنایتی دزدی در حدود پایتخت گمانبر دانسته میشوند. از بینظارت گذاشتن واسطه نقلیات در نزد بیناهای استقامتی افراد جنایتپیشه استفاده نموده با شکستن تیرزه از داخل автомашина ها اشیاءهای ارزشناک شهروندان را تصرف میکنند. در نتیجه بررسی شکایت های شهروندان از جانب کارمندان میلیسیای پایتخت یک قطار چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی گزارنده شده. اخیراً یک گروه جنایتی که با دزدی از داخل واسطه نقلیات مشغول بودند دستگیر کرده شدند. اینها شهروندان رحیموف صلاح‌الدین حسنی‌دینویچ سال تولدش 2000 ساکن شهر وحدت دهه ناظرآباد، دولتوف اصلیدین صلاح‌الدینویچ سال تولدش 1998 ساکن شهر دوشنبه کوچه زینبی و شمسیف شهرت گلدیارویچ سال تولدش 1981 ساکن شهر ترسونزاده میباشند. هر کدامی از نامبردگان ضمن صادر نمودن جنایت‌های دزدی عمل‌های مخصوصی را اجرا نموده مبلغ‌های با راه جنایت به دست آوردهشان را بین همدیگر تقسیم می‌کردند. ضمن سنجش و تفتیشات پیشکی معین کرده شد که دستگیر شدگان در صادر نمودن زیاده از 20 لحظه جنایت دزدی دست دارند. من در ناحیه اسماعیل سامانی 7 ماشین رو زدم. بعداً بعد آنجا در سیندود 4 ماشین دیگر رو زدم و چیزهایشان رو تصرف نموده از جای حادثه غیب زدم. بعداً بعد دیوای برایگاه رفتم و در آنجا 5 حالت جنایتی کردم. در آنجا 5 ماشین رو کشیدم و چیزهایشان رو تصرف نمودم. از جمله شب 1 می سال جاری تیرزه 7 автомашина را در حدود ناحیه اسماعیل سامانی و ناحیه سینا شکسته مبلغ‌های پولی و دیگر اشیاءهای ارزشناک را تصرف کردند. چنانچه در کوچه اسدالله غلاموی ناحیه سینا تیرزه автомашина تمغه اوپل استرا را شکسته از داخلش یک عدد دستگاه نواربرداری را تصرف کردند
که به جو دیده ضرری کلان رسانیدند. دستگیرشدگان تنها به دزدی مال و ملک شهروندان از داخل وسطای نقلیات مشغول بودند که جهت معین نمودن دیگر حالت‌های در جنایت دزدی دست داشتن آنها کارکردهای اپراتیوی جریان دارد. این زمان نسبت هر سه گمبر شونده طبق طلبات ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وسطی نیز از بازداشت یک نفر دزد خبر می‌دهد. دستگیر شده در دزدی لباس‌های زنانه و مردانه و دیگر اشیاء گمانبر است. وابسته به چپدستی گمانبر در گزارش نوبتی برای خود معلومات پیدا خواهید کرد. مبارزه‌های جنایتکاری، تامین ترتیبات و آشکارسازی کردارهای ضد حقوقی و پیشگیری از چنین ظهورات سهمتی افزایش‌ناک در مقامات کارهای داخلی محسوب می‌یابد. امروزها کارمندان میلیسیا کوشش به خرج می‌دهند تا نفرانی که دست به کردارهای غیرقانونی می‌زنند نزدیک قانون جواب گویند. به شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وسطی ساکنین ناحیه مذکور شهروند خالق اسکندر با عریضه مراجعت نمود که سنه 7 اپریل سال روان شخصانی نامعلوم از نقطه فروش لباسهایش واقع در بازار هولبوکی ناحیه مذکور لباسهای مردانه، زنانه و کودکانه را که مبلغش 8500 سومانی را تشکیل می‌دهد تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. با دایی نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجوی کارمندان میلیسیا یک نفر ساکن ناحیه مذکور شهروند عبدالرحمنوف باباجان سال تولدش 1982 را با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر نمودند که هنگامی پرسش نام برده پورا به گناه خود اقرار گشت. من با بازار رفتم، با بازار جمعه بازار رفتم، دیدم که مردم یک جوده بسیار آدم جمع شده اونجا پیش از سوداگر همونجا رفتم چی کردم سلفان شروع کده زکول که فرماچای دیدیسکی نم چیز فوتبولکا و نمی فرماچا گرفتم در سلفان انداختم نگاه کردم با من نگاه نکرد سوداگر من گرفته از بازار برآمده به خانه رفتم. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه وسطی نسبت گمانبر شده با ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. برای از جانب شخصی گرفتار به بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم دیده و دانسته تحت خوف سرایت به این ویروس گذاشتن شخصی دیگر در ماده 125 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان جوابگری جنایتی پیش بینی شده است و هر نفر گرفتار به ویروس مذکور بعدی در ارگانیسم خود معین شدن این بیماری دواندار و هلاکت آور آگاهی خطی میگیرد که قاعده های بهداشتی را باید رعایت نماید تا اینکه ابیکتی پنهان کننده این بیماری نگردد. همکارانمان عاید بازداشت یک نفر زن گزارش تهیه نمودند که 9 نفر را دیده و دانسته به این بیماری گرفتار کرده است. کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد در نتیجه چاره‌بینی‌های اپراتیوی نظارتی معین کردند که زن 52 ساله اقامت کننده ناحیه باباجان غفوروف برخلاف معیارهای مقرر نموده قانونگذاری در سمت حفظ سلامتی اهالی عمل نموده نوبسته از آنی که از مبتلا شدنش به ویروس نارسایی آدم آگاهی داشت دیده و دانسته به 9 نفر مردی گوناگون سن سال، یک نفر ساکن شهر بوستان و 8 نفر اقامت کنندگان ناحیه باباجان غفوروف هم خوابه شده آنها را تحت خوف سرایتیابی قرار داده است. عمده خون سپردم روزگی خودم کردی. سونه بایا گفتن که سال گذشتگی 20%. شما باید بار خون میسپرم. سونه 2 ماه بار عمده پول خودم ریگین کده. همه چیز گذرانه میستم که سلامتی من چخیله. همخوابگی به رعایت چاره‌های بهداشتی از جمله به استفاده از ریفولا که از شناسایی‌های تصادفی سرچشمه می‌گیرد امروزها یکی از راه‌های پنهان کننده بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم میباشد. مشاهده‌های اپراتیوی و جریان تفتیشات پیشکی آشکار کرده است که اکثر گرفتار شدگان با ویروس نارسایی مسئولیت آدم مریضی خود را پنهان داشته دیده و دانسته و قصدانه در پهن گشتن بیماری مشاهده می‌کنند. متاسفانه نه همه وقت شخصان مبتلای بیماری ویروس نارسایی مسئولیت آدم معیارهای حفظ کننده سلامتی خود و اطرافیان را رعایت میکنند. با معین شدن حالتهای مذکور
мо кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зарур мешуморем ки таъсиррасониҳои ҳуқуқиро истифода берем ва барои чунин муносибатҳои бепарвоёна нисбати ҳаёти саломатии ҷомеа парвандаи ҷиноятӣ оғоз намоем, зеро ҳифзи ҳаёти саломатии аҳолӣ дар фаъолияти мо самти афзалиятнок маҳсуб меёбад. айни ҳол аз рӯи ҳодисаи ҷиноятӣ бо дастрасии талаботи қисми 1 моддаи 125 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида нисбати шахси гумонбар чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ шудааст. ба хотири пешгирӣ аз ҳолатҳои дар гузориши инъикос ёфта шаҳрвандонро зарур аст ба муносибатҳои тасодуфӣ маҳрамона роҳ надиҳанд. хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи кишвар беҳтарин нишони садоқат ба давлату миллат ва эҳтиром ба ин сарзамини кӯҳанбунёд ба ҳисоб рафта имрӯзҳо ҳазорҳо нафар ҷавонон бо мақсади иҷрои қарзи ватан модар ин пешаи бошараф ва нангу номуси ватандориро интихоб менамоянд. чанд рӯз қабл дар қисми ҳарбии 3502 қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ маросими тантанавӣ бахшида ба савгандёткунии наваскарон доир гардид. дар ин чорабинӣ роҳбарияти раёсати қушунҳои дохилии вазорати мазкур собиқадорон волидайни наваскарон иштирок доштанд. роҳбарияти раёсати қушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилӣ дар ин ҷамъомад суханронӣ намуда қайд намуданд ки ба артиши миллӣ ба хизмат рафтани ҷавонон имрӯзҳо боиси ифтихор буда онҳое ки ба хизмати модар ватан сафарбар карда мешаванд маросими савгандиёткунӣ барояшон ҳамчун санаи фаромӯшнашаванда ва хотирмон боқӣ хоҳад монд. бояд таъкид намуд ки аксари он наваскароне ки савгандиёт карданд ҷавононе буданд ки бо майлу хоҳиши худ ба хизмат ихтиёрӣ омаданд. донишу маърифат ва фарҳангу маданияти сарбозон аз он шаҳодат медиҳад ки онҳо воқеан ҳам бо дарки баланди масъулиятшиносӣ ва эҳсоси ватанпарварию миллатдӯстдорӣ хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳро вазифаи муқаддаси худ мешуморанд. бинандагони гиромӣ, ин чанд лаҳзае ки бо шумо будем барои мо хеле хушҳолкунанда ва умедворкунанда аст, чунки шумо метавонед дар оянда ба вазорати корҳои дохилӣ дар робитаи ҳамешагӣ буда оиди пешгирии ҷиноятҳо ва мубориза бурдан ба зуҳуротҳои хатарноки ҷаҳони имрӯз бо мо ҳамкорӣ намоед ва инчунин метавонед вобаста ба фаъолияти кормандони мақомоти корҳои дохилӣ аз ҳафтаномаи сиёсии ҳуқуқии қонун ва ҷомеа, сайти расмии вазорати корҳои дохилӣ ва тавассути телефонҳои дарнорбурда ба мо ҳамкорӣ намоед. хонаободию хушрӯзии шумо таманнои ҳамешагии мост. то дидори дигар, хайр.